TV. Saa cia Vilingi Wa Mauvoo. Makweni, Mombasa, Ilovi, ukamba uonthe nthi ya Kenya na nthi cianza metho maitu mengu no kila vandu tukwete mavo mauo mavo maikithie mavo makele mavuti mombanito ni andiki mama vome na utwika wa umbania na unaicha wa mavo ambio tweet @motongoi.tv.ke director MWEMA tutumite #Vilingi Wa Mauvoo na muthenyani wa umonthi nivongelilwe mithenya miongo thanthatu ya curfew ni ukulite nthini wa ikuli ya umunthi wina woni mwao yulu wa mithenya no yongelilwe ni silikali mithenya miongo thanthatu ya curfew. Tumatumani waku nthini wa namba ito SMS ili 39115 ili 39115 niyo namba ito ya SMS. Mitandao ito imekumukanili ni @mutongoi.tv official. Yesu ni YouTube, Facebook ni Mutongoi TV, Instagram Mutongoi_TV na muthenyani wa munthive Mauvoo kauta alangombanisi nyenita wa Steven Mwema na ola ukundethesia nthini wa nzia ya meko eta wa Sharon Ndinda na ni ya mama Mauvoo ala tukumbanisie muthenyani wa umunthi. Ni sasa ala tukumbanisie ni vamwe na Ulo kwa evinda yemu we mbunge wa Kibwezi Kalembe Ndile na uthio muye itina wa wau wa evinda yasa. Kalembe Ndile na miaka 57 aitutia savali yake na thayu wake weili hata. Governor Alfred Mutua yaseno tumbulete uya na mondo ni masio. Ni uo na umunthi ni tukwete ya kilungu chake licha kuvangula metho imwemi kalamba makueni. Vilingi Wa Mauvoo ni na ukethia mwanda museisia na uthocha ni kenda nende na kumanithia nthini wa Vilingi Wa Mauvoo. Utuku ni wa hiyo ni uo wi muthenya wa mwiso wa kulia kuma la saa 4 cia wiyo kuvika saa 10 cia kuicha ithalile kwi muthenyani wa umunthi silikali ni ongela mithenya miongo thanthatu ndiyo nthe kulia kuma saa 4 cia wiyo kuvika saa 10 cia kuicha nthini wavala ulotumiwe nthini wa nyumba cia unaicha wa Mauvoo va Kenya kuma ofisini wa minister wa usesei wa nthini andu ala metikilitwe memo kama ketikila wa kuma la masani ma curfew amwe maandu ametikilitwe ni anaicha ma Mauvoo maofisa ma usesei ala makonetwe na maundu ma uiti athukumi ma ukolani wa koti anaicha ma malelu na andu anaicha ma maleu na andu wangi meke vathukanyo. Matuku 25 mwini wa 5 mwakani gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni wongamie mbe wa mbunge ya kaunti ya Masaku na Masaku yonthe na kumia uneni wa mwanya yolo wa wia ula uende na kwika ula wikite na olovanie kwika wi mwaka wake wa mwiso nthini wa kivilani kicha ungavana
mwandiki wa Mauvoo kumakisio nikicha masako Daniel Mwongelano tumbanisi ngewa mwanya vala gavana kuwetekana uiti oemi malelo utanithia na kiwu nimwe kate wa melati ila gavana ikite kwa evinda ye thini wa utongwe wake wa miaka 10 niyonge wa yito ya mwanya umonde thini wa ikumbi ya siasa. Takithio na kwenana na mwea wa katiba kanthino ya Kenya, gavana ni wathio uvika mbe wa kikalo cha mbunge na kunenea maundu meokonia maendeleo na uthukumi wake. Na nikana kuyanesia ki gavana wa kaunti ya Masako nunavikie mbe wa kikalo cha mbunge vala unakomanie na ma-MCA ma kaunti ino ya Masako na anenea maundu ala wikite kumaila wosie kivila cha gavana wa kaunti ino ya Masako mwakani wa 2013. Let me first begin by thanking you, the Second Assembly, for the role you have played in representation and making laws that have enabled us to implement our mandate. I also thank you for the zealous manner in which you have played in your oversight duties, because indeed this has enabled us to streamline many of our operations. Ena ukumba munene gavana wa kaunti ino ya Masako nunaleise kati wa maundu ala wosete na wito nimevo malelu oiti utandithia ovamwe na uemi. Ukalikoni wa kiwu mutuane weleise otundu wathanite ivindani ila wokitea kivila kicha ugavana ni wanesie maundu asu vala kuvikia yu maundu meokonia kiwu enzite ndovoi maana thanthatu na 17 silanga nene ina silanga nini maana 3 na 17 na kanengane matangi ngilile. We have drilled 617 boreholes, which have helped us to provide access to clean and hygienic water for both domestic livestock and agricultural use. Twidi wa medho na kuisia ukalikone wa wemi va kauntini ya Masako gavana ni waeleise kana silikali ya Masako ni ende na ukwata mba uwemi ni kana kuikithe kana mwemi ni waika kuikwatia lewa molio na kwitha na kuata leukuma mundani. Wikiavu gavana wa kaunti ino ya Masako nukuelese kana aimini mavikiwe ni mivuko ya mbolea ngili miongo 36 maana 313 mbeu makanengane mivuko maana mwonza miongo 95 tusina tutu kanenganwe ngili yana yemwe maana 3 na ile maana 8 miongo na 6 tukuyuto nini ngili maana ile 11 na maana 5. Twike wa medho na kulika ukalikoni wa witi gavana no kuelesekana kauntini ino ya Masako niyo kaunti yoka yena kisese cha witi wa kanza vala ukuelesekana juni tambio nene ukalikoni wa witi na kuvikia yundini wa witi va kauntini ya Masako ni vakitwe sivitali nini miongo 38 sivitali siandwani 15 sivitali ni sia level 4 na sioika kwa kenda. We have also upgraded to have a level 4 hospital in each of our 9 sub-counties, moving from the initial 3 that we found in 2013. We are the only county in Kenya to have installed a cancer care and research center. Twilika ndini wa utandithia na gavana no kuelesekana miunye ya Masoko ni miongo 5 ila mavikite kwaka na isese siambasi ila siakitwe kuvikiavu ni 5 miunye ya boda ni jana yemwe na miongo 5 sio miongo 6 ta siamulika mwizi ni ngili omwe na miongo mwonza. Itina wauneni usu wa gavana kikaloni cha ma-MCA va kauntini ya Masako. Ma-MCA ala manavikite kikaloni chu ni manosie undusu na mawoni mekivathokanio wala aingi manaeleisikana ni meukwata mbau uneni usu indi aingi maasya kana vena undu munene utialite thini wa maendeleo kauntini ino ya Masako. Undu ni wetha elesia neza yulua andu maenda kilomita 12 kuthi kukwata kiwu no munthi no theetie mwendosu tu kilomita 3 na ila chana ngikana cha kuye binda yasa andu nimewa ta mundu ambi ya ulilikanwa mathina mebinda yu no yithia ni wambi ya kukalatote ko no siola wikitu siwo nembenze na kwe area singi
nasya kana itembikie ukethia kana andu no maende na kuthi o kilomita sienda kuyano isu malelu maitu niguo nimeze muno especially grading kwenzela grading normal lakini apilo yakwa ni was ila siakathiane na kwingi Masaku County sietha yenda mara lelo gitu tona otinda ati yenza lakini mbua yoka yananga yethia yipetika kwa apilo yakwa bingi siasyo sikwe marami with grading eketha ye minimum aingi mayonania kwema kuyaniwa ni uneni usu wa governor wa county ino ya Masaku nake Nathaniel Nganga ni mweleise kana maendeleo nimo meutethia mwene nthi indi tindeto itemeko tila tuona kwika kuya kula kuya na inchi grassroots kwina Mauvoo kuma kuna methero maibiko ofisini wa senator yoloa maundu ma uiti methero mena andu maikulia ukethia tethani pass vitali itu ya level 5 nituelewa kana thugumya ala matuta aku methero mai complain nundu akwithia mena myimbe wa 3 mateya ipe itina wa uneni usu kisese cha Mutongoi TV nikitwaesie unenania na munini wa governor Francis Maleti wala weleise nthini wa wendekethio wa budget ya mwaka huu ila ni budget ya silingi bilioni 11.6 nela ikwitha nenganwe mbe wa kikalo cha mbunge maundu wala manenganetwe wito ni malelu wala manenganetwe silingi bilioni 1.2 witi milioni 500 kigu milioni 800 amwika milioni 135 naguo wiana wa misi minene vakavaniwa milioni 13 na assembly mwaini wa 3 nime ku debate media on evinda yo debate almost 2 weeks my debate the budget maime sangulania mainena yulwa kila sector yulwa agriculture mainena yulwa malelu mainena yulwa kisomo mainena yulwa uiti mainena yulwa wemi na sindusia muthembosu va Masaku livotia kumbia siasa sitoko ni Daniela Mwongela na indi tuile kaniana ngewasia uteti nenda kuonenga ngewaya seva unaweka vinda kama mbunge wa Kibwezi Richard Kalembe ndileno utiwe ni thayo kiokoni cha umundi aende kuitwa sivitalini wa Nairobi Hospital. Kalembe ula eina ukua miaka 50 na monza ethitwe MWEMA itema kwa evinda yasa kikuu cha Kalembe nikikithiwe ni mwana ekio kwa Kalembe na ndongo kauta nisi atumangethi sia ukia kisio kwa musie na anyanyama Kalembe Musumbi Uhuru Kenyatta munini wake Dr. William Ruto ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga gavana wa Masaku Alfred Mutua wa Winyandeti Mike Songo ni amwe kati wa atongoi alama kia keisie musi wa Kalembe. Utete wa Richard Kalembe wantle wambe wa miaka miongweli ou novike muthia kiokoni cha umundi. Kiku chake ni kiegethwe ni andu mamusi na alama wetikana atiwe ni thayo sivitali ni wa Nairobi Hospital mwendo wa saa 11 kuicha kumana no wau wa itema. Mwi wake uvikiwe numbani ya kusovia miyaku ya Lee Funeral Home mwendo wa saa 6 sia muthenya. Mheshimiwa Kalembe wantle anaye mutandithia muteti na munana wa NMB ainge tilembetane ya ukambathia yoka indi ona Kenya nima. President Uhuru Kenyatta no atongo SNND kunenga na ngethi cio kiakisio valwa mweta mutuche Kalembe wandile kwithwa nai mutongoi unayite mawendu manthe mbe utumanita usu ni wanenga none munini wa President William Ruto ndongo ya ODM Raila Odinga kati wa tongoi ange ainge na sio ndongo isio kamba itongo ni mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ivikita numbani ya kusovea miyaku ya Lee Funeral kunenga na polisio kwa endo na ndumamusi ni siamweta Kalembe kwithwa nai mutongo wa meko mutete wa akisiala matitona na muteti utemaila. Kalembe anaye mutongoi kwanza mbingi anaye mutongoi kwa meko anaye muteti museo na anaye ambassador wa peace na Kalembe mundu ivoko kana ikitwike kilomu muno nikwenda Kalembe ananena ate ukia mundu ana indongo itina kia ona ingumba usana litwasia muno ta chama cha Wiper
o kundukulona thukuma kundukulona kala masaku makuweni andola onde una represent na kula wathukuma ni tendo munenga mboya sito cia kia kisio mundu wa kumwasia Kalembe mutongo itune kwatiti muno ithio onde takamba unaena wasia withiulu unanena kindu kila kina ngone yake nitwasia ngumbau ikithito ngumbau itewia na ngumbau kunena guo ila Kalembe onasia ni mwana wa maskota ana mine yaguo mututia Kalembe na ula chama chake cha tip chamelilwe ni ngwatu ya Jubilee mbeosa kwaniwa mwaka wa 2017 nuthukumite silikali ni yakati ta Minister Munini na ta munene bodi ni ya kuthinikia unaicho wakiwe atana athi ta youth ni mundu kwa advocate ya kumenta kawe kala na narika akamaelezea utongoi undo eleza wilie kwa uta yangu ipa demokrasi netu asia muno na youth yonde masako tuyomboleza Kalembe mundi kindu kimwe kila tonolikana Kalembe kwa chonikana Kalembe anai mutongoi wa kila mundu na kila mbaiba bandino yaitu na mtu asia ithie tano mamu ikanitwa asia mundu la yetu yaitumenta na mundu twenda kulata mawaidha kwake nuna ithite nganga mbingi muno atwenda yanganga nake bukwake machambi kuni mulilikana tona imutai museo wena ndeto nzeo unarabasia ndeto cia uthuthia na andivices ya siasa thino nyuvani munini wa kivila cha usenetolo na twaigwe county ya Masaku mwaini wa katatu Kalembe na ulapa umbeno wa muyumbe wa Kibwezi ni waungamisie miamako kitia kivila keu na vandu vake akwata mbau itambia chama cha Wiper kumuungamia na kumukonia maleve Senator Agnes Kavindua Muthama na tuna thiukie muno nake na nicho kitumingwasia uwau wake kana kindu kila kitumie eto na kindu tutesi na ni useo withie twamanya ndane nae bandu nona dawe na wo kana chalia Mheshimiwa Kalembe ananda vitio ne sakasia na wete andu machama nundu abeno kiama kia tip kwanza ilo tana bidha anoki ambia kana we etina na ilo tunaena onyebani wa senator wa Masaku asia no kwathukia Mheshimiwa Agnes Kavindu na kielelo kyake kinene kenaye Kalonzo atuke president wa Kenya mwaka huu ukita Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nyenita wa Benjamin Mwaka o twende na Mauvoo macheva itina wa mumbunge wa tene na muteti munene ukambani na Kenya yonthe Kalembe ndile kututia muthenyani wa umunthe nongo isiki vathuka nisi umelile kutuma ngethi cia ukia kisio kwa musi na nyanya ma Kalembe ndile maimu wote ta ndongo inzeo na muteti unaetaye mathekanyo thini wa uteti Kennedy Mulei Mulinge mwandiki wa Mauvoo kuma kisioni cha Kibwezi no tumba ni isingawa yemwanya ya savali na thayu wa Kalembe ndile siaisia umundi ni muthenya wa cheva na kimakokomba ya mukamba na Kenya yonthe etina wakwa mukiange wa cio macha cia kigucha ula kwa ivinda yemwe wa muyumbe wa Kibwezi Mheshimiwa Richard Kalembe Wandile. Kalembe Wandile asiwe mwaka wa 1964 na mwaka wa 1969 ni walikile skulu kwa kisomo chake cha primary na etina alika skulu wa secondary vala wa mini ya mwaka wa 1985 na etina alika kisomo ni cha imanisho cia yulu kana university. Etina wakumena kisomo chake imanisho ni cia yulu mwaka wa 1989 ni walikile utetini miaka 90 na vala mwaka wa 1991 wasakuwe kwithae kanzala wisio cia makindu kwa ivinda yambe o kavindani kau na wasakuwe kwithae munene wa makanzala onthe isioni cia makueni na mwaka wa 2003 asakuwa kwithae muyumbe wa Kibwezi o ivindani yeu ni watukithisio kwithae munene wa minister wa maundu ma musia kithekani ungu wa serikali wa Kibaki zikayo siake cia utuika muyumbe wa Kibwezi kwa ivinda yake lini cia kimia ukuta etina wakuvaloka mwaka na wangilili na mwonza na vala mwaka na wangilili na 13 wetese kivela keu na valoka ingi kivindini kila kina vitie cha usakuani niwe vinda yake ya muthia ya uteti etina wakwite kivila cha uyumbe cha mavoko na kuvaloka kwa kavinda Kalembe anesikie kwa isito ya profesa wa siasa kumana na siko siake cia kwete siasa ite cia kimena Kenya na wengi kuongela mathekanya siasani na unde kuja watu wamona asia
au ningemela na monzai umele ko nyubana ku inde kana vota ni chao musebe vota Gavana wahakikishe Machakos tumepata full university na Makueni. Kitui muko na mbili. Ekali meke vatho nyuma Kibwezi ne mamu kadha mututia wala maeleseta matiwe ni Mutongo Museo wa maendeleo. Kuise Mutongo une wa maana. Mutongo une kama useo. Mutongo une wa uo na ne yumite kwa kwenda kwake. Kila kingi kwenda weta. Kwithakana githima kila kitumia wangaka. Kwanza ni cha mpela katibani. Mama twinzi. Bitu netha na mo mingi muno akibu. Na ibindani yu umela wetu atulingwe kiuba cyaro tezi koko bikomo na twa twezi kutakiru muone anika kilivo kilomita wendete maana takumane Kalembera ne kisiona kila kiti tena wa mheshimiwa o kisiona kila ndongo yeyo kalema kisioki ndio mweleka na bako sawa Naindi Kalembe wandile athi umwe na mugo ngethisia ukia kisio kwa musi na nyanya ma musi wa Kalembe naindi monda museise twabuthi thi umone vanini netusiokethetie itina wavinda ite ya sana Mauvoo kauta nena naitu ni okulite itina wa mithana miongo thantha kuongelwa ya kafio woni waku ni mo itina wavinda ite ya sa nenesiokethetie na Mauvoo kauta twethiani Chadhe kenene Apostle Francis Kemeu oula musikali eudhoche chadhe ni cha kumbu cha wadhi wake mweu wa ukuse va kanisani wa Word of Faith tala kangundo wachumwa ukite wa matuku thandatu mwei wa thandatu ngilile na miongwele nemwe kwa mbea kwacha kwa saile Solomon mkubwa Wilberforce Musyoka Kasolo Eunice Chalo Kateiko Nyelo Liz Fred Zipora Eric na producer kaka Jose wa MJV na aini onde makede wako Father Mesha Kaleli na atangazi onde mambaitu maitiwa chadhiki ililo moko ni Apostle Dr. Julius Kanabio kana Senior Assistant Inspector General wa polisi na atabania angi ndukatiwe ke nikenene Goshen Medical Training College Thika ukwate course ya diploma na certificate ya Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course ya Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta, Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, Ovamana Theater Technology. Devisi tu nisianie muvuko waku. Kimanyisio kitu kina sindu sia kuyanya sia kusomethia na alimu maitu mavividhitu ya kunenga mumanyisio na utuika ulawu ya niye na ulawu kwendeka umundi. Wamina kusomea Goshen no wili andike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni sionthe. Tuko ni esimo kwisila noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya kana noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya Sasa hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu
inaweza kuwa namna gani mtu anachukua. Process ya kuchukua insurance cover yote ni rahisi. Hata niko na cover ya gari yangu. Kwanza unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe. Na kama haujui kusoma, uijaze na mtu unayemwamini. Hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia thibitisha insurance cover imeangalia masilahi yako. Na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote. Pia ukumbuke kujitolea photocopy yako. Sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit hiyo proposal form, uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio thibitisho ya kuwa una bima. Asante sana. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Kasarani Catering College nicho kimanisio kila kisio cha maunduma uwi na kosi inge ta hotel management, food and beverage, pastry, housekeeping, accommodation, bakery na events management. Sukulu wito wina mawithuru lukomaseo na wina sindu siondhesi ya kuikithia ni waso manesa. Mutiani wito ni WINAKE na City Guides na tuya vitu kithwe ni Ministry of Education. Ala onda masomeva ni makwata mawe ya manene mautelini na kambunini nundu utuika wa alimu maitu ndui maila tuthokeva Nairobi Campus Maunju House, Seasons next to Clay City Medical Center, kana ukeva Kitui Campus, G Plaza Building, next to Syokimau Building. Nena naitu oyu kwisila 0721 429 839. Facebook at Kasarani Catering College, kana website ni yetu ni www.kasaranicateringcollege.ke. Umanyini udhui, tuthoke udhue. Inyakalete? Nenda kuthisa ni ndirene kunungo sagale meeting leo usine ngo kwa noka. Karate kutia leo nene kumineya. Kwanza wewe netilanga ngima ninyosu. Mbikene sa moka nini ndi ngo kwa noka we. Sawa ninyosu. Nyakalete? Ngimene ya mtu weba? Ita wa ra premium. Ra mudei sangu lunga mtu ni ngo ngai sawu. Wa kampuni nje ba andika wone. Nenda ra premium. Wi there kalete. Njalo. Inde watu mine angima. Ona kwenda muti ya nduzi onke ndukana ngo mutu onke ngone ngembeza. Mutu wa ra premium ti mutu woti ya ngima. Ona meeting na ngwenda akuthi. Ni wana meeting. Mutu wa ra premium ula niwo wito Kavagara niwo mwanya view muyo utuwava sangu utuwava vitamini sionekava ona vinya we mutuni uyu vikandukana ila yeva kuvenaku witisie mutu wa ra premium nundu matukwa niwo wotialia mutu wa ra premium utanu wa musie. Ni na ukethia mwanda museisi na nothocha nende na kumanithia ile mbeta hii to ya ukamba ni sikie kwa uimi wa itunda yembe kuya makweni yu aimimena ndo wako tani itina kukwata vandu va kutoa matunda mo mamina kumaketha kambuni wa kuthia maembe guno tetheti aimima makweni Caleb Chalo Mutunga enangewa ya akeli kilunguni kimwana cha kuvangula muimi metho isia business olikandini wa cooperative no kwasya cooperative itwa orande ne bamba wawa ichao kila muhimi alikandini wa cooperative proper coordination itina wa kuthima muradi munene wa kithicha membe nolo yambiwa baina wikwatyo munene kwa aimima itunda ya yembe savali ya keli ya Mutongo TV ni tambukisyo imwe cia akaunti ya Makueni na kwitha nonena nyawa imwe kwa imwe na aimima itunda ya yembe. Na tunamba kuvika vasa twikilio mbunge cha Makueni bwana Ben Munyawa ni muhimi wena utwika kana experience ya miaka mbao nthini yovandi mwilu wa yembe. Kaunti ya Makueni nisikania kwa kwitha na maembe masio indi ndeto cia Munyawa ni uthilityo munini ndeto cia kana oyini wa mbeisyo kwanga mite yake ya miembe na kuvanda mitunda ingi na kitumi kinene cha kwiko ni kumana na thoa muthuku wa itunda ya yembe. Nondo
andu ala moka au wa maembe ba andu ala moka au ta maembe actually precisely kuta maembe ku ti aimi na andu ange metho amebu katekate makoka makalika katekate wa mbaya na sela na out of it muemi ai frustrate kamuno yuta yu tukunena ni level yulu muno ya frustration nondo ona uni process ya clear ye mbila siva na ndiye enough for that na ndilika ni concentrate na citrus. Njato cia Ben ni siku kuithwa ni David Nganga ula ni mwimi wa miembe kiliombunge cha Kaiti. Ona tunabikie bandu kwesa kwithia ni tukwenda kwikara kukuanga miembe yitu tubande chao kindu kingi kina kabalanga eka maembe nundu maembe mo wona masia imwe onde na masia imwe onde wesa kwithia no go market na thienda ndi ndukila mundu ena thienda. Ona kutuika ula wai waziri wa nema bwana Robert Kesiula atanamba kuthamwa kuma mubeani wa nema kunya uthithio kula kwi matonolika ikundini ila sisikaneta cooperative ungami wa cooperative ni wethia wana mathina na ula wetae kutundulekeka kwa kiliko kwa mwimi kana kula tukwita frustration. Cooperatives itwa orande ne bamba wawa ichao toyo cooperative in fact they funded I think by the European Union by project yet our MIDP Machakos Integrated Development Program na it was a well funded organization ayo ya wabamba lakini wala corruption yokumina Kenya yoka ya likabu ai mimambe ya kuywa through chemicals na kutilwa o kiukola maende uwe zaidi ya mundu egilia ai mabamba wake athi ata etelete returns aka count losses enukite and that is a year lost now in that. Likewise the idea of cooperatives itself is the best na ninzio na ni kutethia andu muno but ni kwenda idea ya mina kwikiwa it to be put in place then no kwenda bethe bena proper coordination na paithi wa bena a lot of supervision nundu na mundu wa Kenya ni wanangitwe munobyo ni spoiled completely na kindu kigwira corruption. Na utondu tuisika na vamba ni wavanda wa muno isio cia makuweni na wakola kuvana kuma na natho wa muthuku itona kwitho vandi wa maembe ukito kola kuvandwa nthini wa kaundini ya makuweni otondo vamba wakolile kuvandwa kutundula mwimi kiliko kana kula tukwita frustration na kula kukuma na natho wa muthuku wa itunda ya yembe niko kutuma ngewa ya yembe yikola kweya kaundini ya makuweni. Wona nyomuyanu kana muradi munene wa gavana Kivutha Kibwana wa Kalamba ndunavi kia mwimi wa kawaida na no kilungu kinini chaimi alama atonia kutetheka. Caleb Chalo, Mutongoi TV, kaunti ya Makueni. Naindi ni muvia muno Caleb Chalo amutunga nondu wange wesu ya uimi yunenda kunenga ngewa ite ya kutanithia muno vala esilelu atano kati wa muonza ma ungeine meki wembeni kuya mukalwa sengani sub county ya Matungulu kamba wa Kangunto county ya Masako na madha kwa kiseseni chavo lisi cha atala itina wakuwa mwekali umwe na kuumesia ungi utukuni wa iyo mavome weta kana mangendile amekie kiko ki itina wakuwa tokwithu wa manene ndithia wa vangi kivu kisio ki ni umane akiko ki na aumia weta na kula kwi mavisa ma community policing kwika ukunekili na kumina umama ikisio niki boni motisia ni wewe nangewe no yonde ekali maxio cha mukalwa kila kisangani sa mkaundini ya Matungulu ni maendena ulikuwa ni wiyana kimako itina wa mwanake omwe kuwa wanaungi kukwata maumesie mai anakiama vithukiwe kavindani kalame wiyani wa kilavu masani mawiyo kwi iyo mundu mwa muthuku kingi kithuku international kina tuwe committee kina lekilwe ila andu manale kauga nundu wa miaka ni president lakini lo no kia na kombo nomba itina wamba
na mundu ucu ethia ni mundu muthuku nibo wiyo ndi kindu saa 5 cia utuku nikuniiwe simu newa kana ni ena oneka ena group matheete buka kataoni kauni ni makuite ibanga marungu na sindu nthuku sila cia sila nino cia twa ni nzembi yene ndatio tatondo batonekana kuni askali amwe maikundi laitwa isikiko kimeyo vete na miyo myathe ni makwatiwe musini watala na mekiwa mbini na kwa bahati nzeo tina komata kwata report isu titululile nginate soko methia ba township kiwanzani bata la town men numbani kindo saa 10 makomete rumu ni umwe nata makwata onthe ngina onthe urida usu kombete numba ba umukalwa nitimukwatie sanyu emoko ni masilikali nundu nitamatia ba post lakini jutatia maende na otheiwa KCB nikenda masowe sheria mamanekana kwe sheria tia imakeka ondo mekwenda nduma musiala mevikite sivitali ni wakangundo kuikithia ndeto ini mamekule serikali ili kile katina kuikithia kwina muwo na kumatethesia vindane yilame na maundu ta ningu ni wezi mukwacha ni wapeki mwana chako cha mwitu tuchani we mukuwa kibu iwe ni mikola cho wa utuku na nini amugiye kwacha niendete bo na mukaniendete bo na thina mana na nethia mwana kini waiwe na tukuka ngundo mochali na kitendo kiu kiina mbiwithia mojo ni kitendo kithuku ninoka na cicia nethia niguo waguo ni matemie mwana kiongia kometo gaka ngundo hospitali na nengi ndio kulia serikali izi maundu azu na mikolesu ikuwa andu tanguku na ningo kulia area yesu OCS wa area yesu Tala police post ose atwa no tusengani nikwite iwe na mathina maingi kwitite na mathina maingi muno nundu security purposes kwa to kulia security tukwatie kusengani muno Nyamuki tukachumaniwe na mwana kio kuvatwa kwikala kisioni cha mukalwa ivinda ila uendese kuthosea ndawa ila ivatanitwe ovamwe na nzovi kutemangana kwao ni kwithiwa mundu ucu kingichi choka cha kombo avundukani nikiulewa ni wananchi nundu nukwete sindu itenzeo nukunywa nukuta vangi na nitokwendo nitabe ukiutesa na juu jeje ya wananchi majeyi wa muyo nundu wake na nukuka na andu matewele kabau wethia nundu wananchi mayo mwenda yuwethia nitakuka kulipisha kisasi nundu ndeendeka nikenda withie noto na kwitikilika kana nitokwikala buna lazima mwanake ulo kwatie maumesemi ese numanyia mwala maende isi maundwa indi alangi ndana maelewa ni mu au mundu ula ni manyia no usiongine asiangine mesi sura ndi mesi masito eta wakalipso akombwete nombabu mukalwa ate ya bangi be mukalwa megwete slasha nzoma na ibanga Kivwaksio kino mwanakio kicha kinyamuna ingi ama kuliane ndimethwe memetho kuweta ndola motoise siko sia usangili ovamwe na makau alama endena kukusiwa kwi enendi kiko kila kikikie ti kiko cha mundu no kwisilia ki mundu kiu ni kiko kithuku muno ki nthini wa kisio na andu ma muthembo sitiyo menda nthini wa kisio ningukulia wananchi kenda ni mona mundu mateo mumana tafadhali matunenge information onenda nikingendile onenda ni mundu wa muthemba mau matwete report nikenda withie maina atata kwika siko cia muthemba usundu mekie kuma kisioni cha mukalwa sengani sambu kaundini ya matungulu nitawa boni mutisia Otio kauntini ya Masaku munini wa gavana kauntini ya Masaku Engineer Francis Maliti oulani we mwene kivila wanzama ya maundu ma uvinduku wanzeve kauntini ii ya Masaku ni umyokani muvyu kwa enendeleme okwatikana maitho kwanya mawithiuluko o kavindani kau Maliti ni waikithia kana silikali ya Masaku ni kuende ya kunenga na miti ya kuvanda kwa enenthi tanzia imwe ya kwailia mawithiuluko Daniela Mwongela enangeweno yonthe Nzika yoni cia kwailia mawithiuluko kauntini ino ya Masaku mwene kivila wa komiti ya mawaluku manzeve ulaniwe munini wa gavana kauntini ino ya Masaku Engineer Francis Maliti ni wale siakana matambi mavyu makimeo ni mekwitha mayose wa andwala meotho kwa nyambusi situ usu witu wathi ni polluted usu witu wa natulisi tungi ni polluted
Utenda unena ni na makambuni ala na serikali ya kaunti ya Ilobi, kaunti ya Kiambu na teosa atua cia kisheria nikenda mundula wonde unugwikia kiko katika uzuwathi unugwikia kiko katika mawithiluko maitu ose watwela ya ile ya kisheria nundu aingi meka au na maikulia utadu lakini juu maikulia utadu nundu tuithati na pengine maukili maitu mau mazembethia muno kotini na tuithati na nzia cia kisheria na cia kiutwika wa environment cia umati nthini wa unenania wa imwe kwa imwe Engineer Francis ni waelesia kana serikali ya kaunti ya Masaku ni kuendea na uvanda miti na kunengane miti ingi kwa enenthi ni kana kuikithia kana mawithiluko ma kaunti ino ya Masaku ni mandea na kwaila na kuolanga mwisio ila yuka na mawaliku manzeve ila miti yatemwa vate kuvandwa kimakia cha nzave chelo ajusie mitiki ando ematami kimaki kitwa kimakimu chelo ajusie ebeti ajusie miti kimaki yake baya ndizikita ora keke ba kalama kiuke ba ukiendete unamba kimaki unacho chelo ajusie mitiki yu atwe moto nozie twenda amba ubanda miti 1 million this financial year na ni tunambizi nondo ngabana moto wa launchie ubandu wa miti ena ngabana Chepkonyi wa Kericho pa ya matu ni twaendie twa launch ubandu wa miti ni ase no mwaimu betu tunaekiu na ni tubanda miti all over na tuibundisia ndu ubandu wa miti tukenda tukitana na wendo kwa mothiluko kwena na Engineer Francis ukwati munini na kwa makwati ya mea ila yikitwe ni serikali ya kusuvia mawithiluko ni kukwende na mikale yitu vamwe na kuwete mawaliku manzeve challenge mote thea onayo ni kwethwa yes ni tuenda kukitana no wo wendo kwa mawithiluko lakini mbesa hivyo that's one of the greatest challenges ni wo kwe sianda siku like I know oba mutito niwe bandu wechanda kithuku byo chailo ikikeke wa titawa tukakifil na muthanga na tuicio gati ikifil na rocks itawa rock fill na tuibanda miti but kama sababu how much you require to do that there are millions of money kuma kauntini ya Masaku Mutongwe TV sitwa kwa ni Daniel Mwongela naindi mwanda musese ngewesu ya Daniel Mwongela kuma Masaku niyo kutuficha muthia wa Vilingi wa Mauvoo saa umwe na ende ndatika ni muvyana ndaiya kwa alama atethesia kumbania kilungu ki nenda kutia na chuo cha siaka na mbuinzao ya yenewe nyini tawa Steven Mwema ulawa ndethesia nthini wanzia ya meko eta wa Sharon Dinda na moma ndakaindo na kile saa 3:30 ninukite ngikwetia Vilingi wa Mauvoo ova Mutongwe TV ngwatanio ya mukamba twethia nevo